Pre nego što počnemo, zamolila me naša mala Jana Nikolić, pošto žuri na folklor, da ona pročita svoju pesmu o Sremu. Ajde. Pesma o Sremu. Srem, Banat i Bačka, tri srca junačka. Srem u Vojvodini jeste, nisu imali gde drugde da ga smeste. U našem lepom Sremu niko nema dilemu. Dečice i ptičice pevuše, a bake kamilicu suše. Tate i deke na njivi rade, da za porodicu zarade. Mama po kući sprema, a miševa nigde nema. Beba u kolevci plače, kao neko malo mače. Mama će ju utešiti i malo ljuljati i ona će zaspati. Kroz Srem protiče reka plava, to je naša najlepša reka Sava. U sremačkoj kući nema mira kada nema kajmaka i sira. Slanina se ne zaobilazi, svinja se svaki dan tovi i gazda je rado obilazi. U Sremu ja živim, njemu se divim. U Sremu mesta lepih ima, a daleko je Šumadija svima. O Sremu se treba pričati i njime se dičiti. O taj lepi Srem provodim život u njemu. Bravo za Janu. Ja bih hteo sve prisutne da podsjetim što počnemo da pričamo o temama kao što su jezik i pismo, da je danas 25. oktobar i da tačno pre 100 godina na ovaj dan je srpska vojska dobila Kumanovsku bitku i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević je na današnji dan pre 100 godina ušao sa prvom armijom u oslobođeno Skoplje, pa eto da se podsjetimo da ti datumi i dalje nama nešto znače i da ta slavna epopeja koja je odnela 4.500 boraca je palo u Kumanovskoj bitci, 30.000 srpskih vojnika je poginulo da se osveti i oslobodi Kosovo i Stara Srbija. To je ovih dana manje više obeleženo u javnosti, da li dovoljno ili ne, to je pitanje, ali evo i mi na ovom našem ovde saborovanju malom da se podsjetimo tih trenutaka. Prvo bih zamolio gospodina Medića, književnika i organizatora jezičke tribine Udruženja književnika, velikog borca za srpski jezik, za njegovu čistoću, za njegovu prisutnost među nama, znači za taj jezik bez stranih termina i tuđica, od izmišljenih i preimenovanih, bolje rečeno, ukradenih i ukomponovanih jezika. Ja ga smatram savremenim Petrom Kočićem. Ajde, Milo, kažete nam nešto o tome. Ne morate ustajati vi sebi. Malo se vidim ovako, da se vidimo, jel? Znate šta, ja sam zamislio da će ovo večer biti posvećeno našim prijateljima iz Crne Gore, iz Nikšića i želio bih da što kraće kažem nešto o srpskom jeziku, a onda ćemo posvetiti njihovoj borbi i njihovoj žrtvi koju su radili za... Da li me čujete? Da, ja se izvinjam, možda ja sporo govorim i polako, ali vidim da mi Jarčević, moj kolega, daje znak da bi trebalo glasnije da govorim, pa eto mogu i glasnije malo, jel? Pa eto, dozvolite mi da, ajde možda prvi put pred vama, izgovorim nekoliko reči o veličini srpskog jezika. Ali opet u čast ovih divnih ljudi koji se borili za srpski jezik, pa eto da imamo neku predstavu o tome koliko je velik srpski jezik.
možda nikad niste razmišljali o veličini jezika. Jer znate šta, jezik je ono što govorimo svaki dan i ne mislimo o njemu. Ali evo, ova devojčica je spomenula reku, Savu i svi vole da kažu da je jezik nešto kao reka koja teče bliskom. I evo, došla je do naših dana i mi sada u toj reci jezika živimo. Ali da vam kažem, nije to reka Sava. Znate, jezik je veći od svake reke. On je duži, veći, širi i od Dunava. Znate, i Dunava je velike reke. Pa nemojte da vas čudi ta predstava da je širi od Dunava i veći od Dunava i dublji od Dunava. Istina je to. A reći ću vam, on je veći i širi od svete reke i Nile i od svih reka ovoga sveta. I reći ću vam zašto je širi jezik. Jer su sve te reke i Brahmaputra i Yangtze-Kiang i velika reka Amazon, najbogatija reka vodom, ali ona je jako mala u odnosu na jezik, zato što jezik sadrži sve te reke u sebi i ima reči i ima rečenice u kome su te reke sadržane. Tako da evo, obilazeći svet, ne možemo naći ništa veće od jezika. I onda reka Mississippi, koju đaci uče, da je najveća, manja je od jezika. Jer je sadržana u jeziku i u našem srpskom jeziku. Pa da vam kažem još nešto. Jezik je dublji od svih okeana svijeta. Zato što je sadržan okean i te vode svijeta, sadržane su u jeziku. I samo se tako u rečima, evo kojima govorimo, u našem govoru, sve je to sadržano. A reći ću vam još nešto. Jezik je veći i od okeana. Sve ono što ima okean, ima u jeziku. Sadržano je u srpskom jeziku. A evo odmah ću vam reći zašto je veći od okeana. Jer postoji i kopno. Dakle, nešto još više od okeana, a to kopno opet je sadržano u jeziku. I ima još nešto više u sebi od okeana i od kontinenta, od kopna, zato što sadrži sve to u sebi i ima više, dakle, i od toga, i od kopna, i od ovih okeana, jer osim toga, oni imaju, jezik ima još nešto više od toga. To je nebo, gore, zvezde, nebo. Tako da, vidite gdje se on širi, gdje se on prostire i sadrži u sebi ono što sadrži nebo i zvezde do samog prapočetka, do vasione, koju je jezik također obuhvatio. I maglina s kojih potičemo iz one večnosti, od koje postojimo, od svih onih tajna koje sadrže te magline i sadrže i zvezde i nebo i vasiona. Eto, nadam se da sam vam samo ovim kratkim podsjećanjem pokazao da je jezik najveća tajna, najveća misao, najveća i sve to sadržano u ovom našem lepom, divnom srpskom jeziku
i naći ćete sve to, ako pogledate koliko je on visok, širok, beskrajan, kolika je on tajna, koju mi je večito odgonetamo. I ja sam htio da ovo, eto, prvi put ti govorim ovdje pred vama, o misao, o jeziku, o njegovoj veličini, izgovorim čast kolege Matovića, pa i njegove supruge koja je ovdje s njim, tako i treba da bude, da u čast onoga što je on činio i čini u srpskom jeziku. Evo ja bih toliko rekao samo, pa ako bude kasnije potrebno, govorio bih još i o onome što je učinio moj kolega, profesor Veselin Matović u Crnoj Gori. Jučer smo govorili to o udruženju književnika na jezičkoj tribini i rado bih ponovio, ali ajde da napravimo jedan mali prekid. Pa sad kako je Miša zamislio... Ja ću sad reći tvoje dve rečenice o jeziku. Da. Bolje ti je izgubiti i najveći i najtvrđi grad svoje zemlje, nego najmanju i najneznatniju reč svog jezika. Znaj, neprijatelj te je onoliko osvojio i pokorio, koliko ti je reči potro i svojih potvorio. Hvala. To je nije. Ja ovdje držim časopis iz Crne Gore i tu su zakoni o narodnim školama u Kraljevini Crnoj Gori od pre 100 i nešto godina, znači za vreme kralja Nikole. I tamo između ostalog kaže: djeca naših državljana koji stalno žive u Crnoj Gori moraju pohoditi državnu ili privatnu srpsku narodnu školu. Ona ne mogu pohoditi škole s tuđim nastavnim jezikom dok ne svrše srpsku narodnu školu. I onda tamo stoje koji su predmeti u toj školi, pa piše srpska istorija, srpski jezik i tako dalje. Znači, pre 100 i nešto godina, u vreme kralja Nikole, postojao je samo srpski jezik i srpsko pismo, odnosno ćirilica. A neprijatelj, kad je zauzeo Crnu Goru 916. godine, Austrijanci i Nemci, isto kao i u Srbiji, odmah prvo što urade, to je da zabrane ćirilicu zakonom. To su od njih videli, pa su kasnije radili i u Pavelićevoj Hrvatskoj. Prvi zakon je bio zakon o zabrani ćirilice, a naš prijatelj Veselin je napisao knjigu koja se zove Noć dugih makaza, u kome on opisao trenutno stanje u Crnoj Gori, a počeo je sa jednom posvetom nastavnicima i učiteljima koji su odbili da predaju 1916. godine po nastavnim programima koji su im spremili neprijatelji, odnosno okupator je u crnogorske škole umjesto ćirilice uveo latinično pismo, a iz nastavnih programa izbacio junačke i patriotske pjesme i srpsku istoriju. I bilo je, znači, ljudi, mislim da su to bili mladi ljudi uglavnom, koji su odbili to i završili su u kazamatima Austro-Ugarske. Do kraja rata većina od njih je bila zatočena i kraj Prvog svjetskog rata su dočekali u zatvoru, samo zbog toga što nisu htjeli da predaju latinicu srpskoj deci u Crnoj Gori i da zaborave na svoje porekle, na svoj identitet, a danas, kad su navodno i Srbija i Crna Gora slobodne, ćirilice ima u tragovima, u Crnoj Gori ja ne znam koliko ima, već je na Veselin nešto o tome i posle Slobodan, ali njih ono što pogađa, a i sve nas ovde kad prošetaju Beogradom i ovde srpskim gradovima i kad vide da je ovde ćirilica polako počinje da se topi, ne polako, nego već je to uzelo maha, da mi možemo govoriti o zatiranju srpskog pisma, da jednostavno i ovde gde bi moglo, te ćirilice nema, što nam samo govori da je u pitanju neka druga
vrsta okupacije, prva je okupacija u našim glavama, a onda je i ova tiha okupacija verovatno dostala i do onih koji o tome odlučuju. Pa ja bih zamolio Veselina Matovića iz Nikšića da nešto kaže i o svojoj knjizi i o onome što se dešavalo u proteklih godina. Draga braći i sestre, dragi prijatelji, večeras imam veliku čast da ovdje pred vama, ovdje u Sremu, u kome se nekad upravo vodila velika borba za srpski jezik koji je vodio Vuk Karadžić, tu gdje je Vuk Karadžić nekada zapisivao onaj veliki naš ep, onaj veliki ep srpskog jezika Filipa Višnjića. I zaista je to privilegija ovdje u Sremu i pred vama govoriti. Do duše, malo je tužno ovo o čemu treba da govorim, no stvari stoje tako kako stoje, ne smijemo pred njima zarivati glavu u pijesak, moramo im se suprotstavljati onako kako možemo i kako umijemo. Ja se zahvaljujem Udruženju Ćirilica što mi je ukazalo čast da sam ovdje večeras među vama. Velika mi je čast što ste vi u ovolikom broju tu prisutni, posebno se radujem ovoj dječici i posebno njih pozdravljam i u djevojčicu koja je pročitala ove lijepe stihove. Zahvaljujem se gospodinu Milu Mediću, velikom srpskom književniku, autoru jedne od najljepših pjesama posvećenih srpskom jeziku, onog zavještanja koje mi držimo, ja držim u svojoj kući lijepo okvirno, uličano držim na zidu svoje kuće, ono njegovo lijepo zavještanje o jeziku i posebno hvala na riječima i svakako dobrim dijelom i nezasluženoj počasti koju mi ukazao u svojoj besedi. Dakle, vama je poznato da u Crnoj Gori postoji jedan organizovan projekat koji sprovodi zvanična vlast, projekat stvaranja novog identiteta, takozvanog crnogorskog identiteta, koji je antisrpski identitet. Dakle, to se radi na prostoru na kome se vjekovima najsnažnije čuvao upravo srpski identitet, na prostoru nekadašnje, kako se to zvalo, u doba romantizma srpske Sparte. Danas se dakle tu sprovodi taj projekat potpunog zatiranja, potpunog potiskivanja srpskog identiteta. To je počelo možda i mnogo ranije, ali je vidljivo, jako vidljivo, od prije 10 godina, kada je crnogorska vlast naumila da u crnogorskim školama preimenuje nastavni predmet srpski jezik i književnost u takozvani maternji, pa onda je došla izmjena Ustava u kome je kao službeni jezik u Crnoj Gori proglašen takozvani crnogorski jezik, pa poslije toga izmjena zakona o školstvu u kome je nastavni predmet uveden za nastavni predmet takozvani crnogorski jezik, a u međuvremenu, shodno tome, izmijenjeni su nastavni programi i udžbenici prilagođeni tom projektu. Naravno, ideološki projekti se najtemeljnije, najpotpunije i najdugotrajnije sprovode upravo preko školskih programa i kroz obrazovni sistem. Naravno, treba dijete od malih nogu, dakle, voditi i učiti i, kako je rekao nekad jedan dobar pedagog, kaže, dajte mi dijete od, ne znam koje, 4. do 12. godine, da ga ja
vaspitavam, pa onda vam ga, eto, ono će uvijek ostati moje. Dakle, taj će proces sa 12 godina biti potpuno završen i mi uostalom, mi stariji makar, imamo to iskustvo i znamo kako su to radili komunisti i kako su sprovodili svoju ideologiju upravo preko školskih programa i preko škole. Kada je došlo do tog preimenovanja 2004. godine nastavnog predmeta, nas, grupa profesora srednjoškolskih iz Nikšića i jedan kolega iz Herceg Novog, uviđajući čemu to vodi, jer smo bili uglavnom ljudi sa poprilično iskustva u nastavi, vidjeli smo šta to treba da znači. Ako promijeniš ime nastavnom predmetu, automatski znači moraš mijenjati i sadržaj, programe i tako dalje. Vidjeli smo da uskoro da je to samo prva etapa, prva stepenica, da će onda slijediti i ovo drugo kao što se ostvarilo. I zbilja poštujući prije svega svoje ličnosti, integritet ličnosti i dostojanstvo svoje profesije, ali onda i svoj nacionalni i jezički identitet, nijesmo imali drugog izlaza, nego smo naprosto bacili dnevnike, nijesmo htjeli da izvodimo nastavu iz takvog predmeta, zbog čega smo naravno dobili otkaze, izloženi smo bili koje čemu i dan danas i evo već punih 8 godina mi smo svi bez posla, jer u Crnoj Gori ne postoji nikakva mogućnost da se iko od nas bilo gdje može pa makar i privremeno zaposliti, jer smo mi čak svojevremeno bili proglašeni i državnim neprijateljima u Crnoj Gori, ono što se kaže broj 1. Na to čudo jedino što smo mogli da učinimo na način na koji smo mogli da odgovorimo, to je bio da pokrenemo jedan časopis. U početku je to bio jedan bilten, zvao se Raspeće jezika srpskoga i on je izlazio jednu godinu dana dok su trajali svi ti protesti, jer bilo ipak to vrlo burno tamo. Pola godine dana su trajali one šetnje, bili su vrlo žestoki protesti koji opet nisu Bog zna nešto donijeli. Kasnije smo taj bilten, taj časopis preoblikovali, promijenili smo mu ime koje je vrlo slično, časopis se zove Slovo, a između Raspeća i Slova, da ne objašnjavamo kako postoji jedna suštinska unutrašnja veza, jer znamo šta je slovo, u početku je slovo i tako dalje. I taj časopis i danas izlazi, mi se nekako mučimo, snalazimo da ga štampamo i u tom časopisu zbilja sarađuju ljudi sa cijelog srpskog govornog područja, najznamenitiji književnici, lingvisti, stvaralaci raznih oblasti, jer nastojimo da to bude neka integralistički časopis, a ne samo lokalni koji bi se bavio problemima i stvaralaštvom koje nastaje u Crnoj Gori. Kažem, u međuvremenu dok je trajala ta priča o imenu jezika, a ta je priča zbilja suštinski raskrinkana u nauci, u javnosti, od strane najpozvanijih lingvista, književnika, istoričara, teologa, stručnjaka iz raznih oblasti, to opet nije htjela da čuje crnogorska vlast, ali ona je, dok se vodila ta priča, vlast je radila nešto na ovom polju drugo i ona je mijenjala školske programe, sadržaje, udžbenike. Tako da je za tih 7-8 godina iz nastavnih programa u Crnoj Gori isključeno preko 40 najznačajnijih srpskih pisaca. Zapravo, nije sam problem u broju tih isključenih pisaca i u tome koji su to pisci, nego je problem u tome šta se time želi, šta se željelo uraditi, a u stvari želio se, time se pravio
i ostvarivao jedan naprosto kulturocidan projekat. Dakle, projekat uništenja, potpunog uništenja kulture i kulturnog nasleđa jednog naroda, srpskog naroda u Crnoj Gori. I ja sam, dakle, prateći to, pokušao da to objelodanim, da to nekako ljudima, roditeljima, učenicima i svima koji su zainteresovani za taj problem približi, objelodani. I tako je nastala ova moja knjiga koja se zove Noć dugih makaza sa direktnom asocijacijom na Noć dugih noževa, jer ako se noževima i u Noći dugih noževa vrši genocid nad jednim narodom, dakle makazama u Crnoj Gori, dakle prekrajanjem istorije, jezičkih činjenica, krojenjem i oblikovanjem jedne jezičke i kulturne, identitetske predstave koja ne odgovara stvarnosti, onda je dakle to Noć dugih makaza, to je dakle izvršeni jedan kulturocid. I ti udžbenici, ti programi zbilja imaju takve namjere. Ja ću vam na nekoliko primjera pokazati i pokušati da dokažem kulturocidnost tih udžbenika. Dakle, prvo, u tim udžbenicima u Crnoj Gori za jezik i književnost, od prvog osnovne do 4. imena, nema ni jednog pisca iz Crne Gore, rođenog na prostoru današnje Crne Gore, koji je identifikovan kao srpski pisac. Dakle, svi oni stari, počevši Svetog Petra Cetinskog, od Njegoša koji znate one njegove stihove, srpski pišem, izborim, Marka Miljanova, Stefana Mitrova Ljubiše, Mihajla Lalića, pa sve do Miodraga Bulatovića. Do Miodraga Bulatovića koji se podsmijavao od silog života, koji su to u njegovom vremenu radili, nazivao najvećim netalentima svih naroda, nacije, nacionalnih manjina. I tog Miodraga Bulatovića, koji u Crnoj Gori za svoga života nije mogao imati, nikada nije mu priređena ni jedno književno veče. Dakle, Miodrag Bulatović za svoga života nikada nije mogao u Crnoj Gori. Sad su tog Miodraga Bulatovića prisvojili kao crnogorskog pisca, proglasili crnogorskim piscem, i upravo oni koji su mu zabranjivali da uđe u Crnu Goru i sad zajedno pod ruku sa Miodragom Bulatovićem oni hoće da uđu u istoriju književnosti. Možete zamisliti takav cinizam. Upravo oni koje on nazivao najvećim netalentima svih naroda, nacije i nacionalnih manjina. Dakle, ne postoji ni jedan pisac u tip udžbenica rođen u Crnoj Gori, a koji je srpski pisac. Oni drugi pisci koji su bili u čitankama do skora, bili su tu među njima, dakle, neki živi pisci, savremenici, kao recimo Matija Bećković ili Ranko Jovović, su izbačeni iz programa, kao što je izbačen i Žarko Koman, nedavno preminuli, kao što je izbačen Branimir Šćepanović, na zdravlje njemu, nek živi zdrav, kao što je izbačen, koga još da navedem, dakle, dovoljno je tih nekoliko koji su bili iz programa, pa su izbačeni. Svi ostali, dakle, pisci srpski i pjesnici koji danas stvaraju u Crnoj Gori, koji sebe vide u kontekstu srpske kulture, su potpuno prećutani. Dakle, niko od njih tamo nije mogao da nađe nijedno mjesto. Dakle, bukvalno, kad pogledamo sve te udžbenike, vidimo ovakvu činjenicu. Dakle, srpske književnosti ima, ali to je ona srpska književnost koja je zatvorena samo u granice takozvane uže Srbije. Čak ni pisci iz Vojvodine, ni pisci iz Republike Srpske, u onim biografskim bilješkama u čitankama, nijesu identifikovani kao srpski pisci, nego je izbjegnuta identifikacija.
Pa se recimo kaže, Miloš Crnjanski je pjesnik i romanopisac. Petar Kočić je pripovjedač. Ali se recimo za jednog Mladena Lompara kaže, to je crnogorski pjesnik. Ili se za jednog Lazu Lazarevića također kaže, to je srpski pripovjedač. Vidite, ne znam da li osjećate to. Dakle, radi se o užoj Srbiji, to je srpsko. I on može biti, Laza Lazarević može biti srpski, on je srpski pisac. Ali Miloša Crnjanskog ostavimo, ili Miodraga Pavlovića koji je rođen u Novom Sadu, njih ostavimo, jer se tamo možda priprema nekakva nova identifikacija, jer možda tamo će biti neki novi jezik i nekakav novi identitet vojvođanski, ili tako, jer ima i tih. Čujem, vi to bolje znate svi od mene, ovdje, to se ostavio se prostor. Kao što je i Petra Kočića, ili Jovana Dučića, ili Iva Andrića. Iva Andrić je južnoslovenski pisac. Nije srpski, on je južnoslovenski. Ali je Miroslav Krleža hrvatski. Tu je jasno, Miroslav Krleža ne može biti južnoslovenski. On može biti samo hrvatski. Ali Ivo Andrić ne može biti Ivo Andrić srpski, nego je južnoslovenski. Dakle, vidite, to je poruka jasna. Ako u Crnoj Gori nema srpskih pisaca, niti je ikada bilo, onda u Crnoj Gori nije nikada bilo ni srpskog jezika, niti ga danas ima. A ako nema srpskog jezika, nema ni srpskog naroda. To je jasna kulturociidna poruka na koju treba vaspitavati djecu u Crnoj Gori. I sa tim saznanjem djeca u Crnoj Gori treba da izađu iz školskih klupa. A ako nam budu djeca iz školskih klupa izlazila sa takvim znanjem da u Crnoj Gori nema srpske književnosti, onda je uskoro zbilja neće ni biti kao što neće biti ni srpskog naroda. Druga kulturocidna pojava koju je lako identifikovati kroz te programe jeste, dakle, odabir pisaca koji su srpskih pisaca, koji su izbačeni iz programa. Na prvom mjestu Sveti Sava. Dakle, Svetog Save nigdje nema. Kao što nema cjelokupne srpske srednjovjekovne književnosti. Kao što nema epske narodne poezije, dakle, ni kosovskog ciklusa, ni pokosovskog, ni ciklusa hajdučkog, ni ciklusa iz vremena oslobođenja, ničega od toga tamo nema. Dakle, šta se želi time poručiti? Da u Crnoj Gori, ako nema Svetog Save, ja vam kažem za mene, što se mene lično tiče, ako nema Svetog Save u jednoj školi i u školskom programu, neka budu svi drugi, onda je za mene taj školski program naopak i zao. Pa neka su svi drugi, ako nema onoga koji je utemeljivač te književnosti, koji je utemeljivač naše duhovnosti, koji je utemeljivač naše pismenosti i našega pisma, jer naše pismo ćirilica je isto toliko svetosavsko koliko je ćirilsko-metodijsko ili vukovsko. Jer mi znamo da su ćirilicu u srpskom narodu utemeljili upravo Nemanja, Sveti Simeon i Sveti Sava, potiskujući glagoljitveno, da se ne upustamo, to bolje ljudi upravo iz ćirilice o tim stvarima mnogo bolje od mene znaju. Dakle, ako nema Svetog Save u školskim programima u Crnoj Gori, onda se želi reći, nema mjesta ni svemu onome što Sveti Sava znači za narod u Crnoj Gori. Dakle, nema mjesta ni Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je direktna poruka. Ako nema Svetog, oni lijepo, zna se, nema. I vidjeli ste da oni su počeli suprotstavljati i osnivaju lažnu crkvu koju ja treba da potisne Srpsku pravoslavnu crkvu iz Crne Gore. Treći primjer te kulturocidnosti jeste jedan precizan odabir
književnih dijela koja su izbačena iz programa. Pa recimo, pored ovoga što sam naveo, iz tih programa izbačeni su Plava grobnica, Milutina Bojića, Krvava bajka, Desanke Maksimović, Jama Ivana Gorana Kovačića, Stojanka majka Knježopoljika, Skendera Kulenovića. A onda, od pisaca koji su zastupljeni, ostali srpski pisci, veoma precizno su probrana ona književna djela koja svojom suštinom ne odražavaju suštinu i dubinu bića srpskog naroda i srpskog jezika. Pa recimo, tamo će se pojaviti Sumatra Miloša Crnjanskog. I u redu, to je značajna pjesma. Ali se tamo neće pojaviti Stražilovo i Lament nad Beogradom. To super. Sumatru mi možemo da predajemo. To neće nikome smetati. To radi nekim univerzalnim, da ih tako nazovemo, stvarima. Ne moramo se metati u identitet ni jezički, ni kulturni, ni nacionalni kad predajemo Sumatru. Ali ako predajemo Lament nad Beogradom ili ako predajemo Stražilovo, onda se mi direktno uključujemo u pitanja duha i jezika i bića srpskog naroda. Zato to ne može tamo da ide. Recimo, od cjelokupnog dijela Petra Kočića izabrana je samo jedna pripovetka, Mračanski prot. Ja tvrdim da to nije najbolja, evo ovdje, gospodin Mile Medić, da to nije najbolja pripovetka Petra Kočića, čak mislim naprotiv. Ja sam se pitao, recimo, zbog čega samo ta pripovetka? Baš ona. I pravo da vam kažem, možda griješim, a došao sam do ovakvog zaključka. Samo zato što je tamo glavni junak iskarikiran u dobroj mjeri jedan sveštenik, jedan pravoslavni pop. Pa se to može predavati, to je vrlo podesno. To je vrlo podesno djeci malo se baviti onim glavnim junakom, tim Mračajskim protom. Nema drugog razloga zbog čega bi samo to bilo u programu, ne drugo. Ili recimo, od cjelokupne poezije Stevana Raičkovića, možda najvećeg lirika u srpskoj poeziji. Mnogi su zato ga okarakterisali, baš savremene, moderne srpske poezije. Imamo samo jedan jedini sonet, što je naprosto sramotno. Ili imamo samo dvije pjesme Jovana Dukića i tako dalje, da ne govorim. Dakle, zbog čega, zašto su oni izbacili Plavu grobnicu? Zašto Krvavu baju? Zašto Jamu? Mislim, lako je naći odgovor. Te pjesme, ne samo da su velika književna djela, nego su to simboli. Za te simbole je najdublje vezano naše srpsko biće. Plavo, evo, govorimo o Kumanovu večeras i danas ovih dana. I govorimo stalno i uvijek govorimo o Plavoj grobnici. Ja mislim da nema Srbina, malog ni velikog, bilo gdje se nalazi na zemljoj kugli, kad se pomene Plava grobnica i kad se pomene Krvava bajka, a da ne osjeti neku jezu u sebi i uzbuđenje posebno. Ili kad se pomene Jama Ivana Gorana Kovačića. To ima posebno značenje za srpski narod. I ne može postojati udžbenik. Nezamisliv je udžbenik. I prosto je uvreda, duboka nacionalna uvreda, ponuditi srpskom djetetu udžbenik u kome nema tih pjesama. To nije promašaj pedagoški. Nije promašaj estetski. Nije promašaj u nekom kriterijumu odabira književnih djela, nego to je već uvreda. Jer bez tih, ako se nećemo sjećati Plave grobnice, ako se nećemo sjećati Krvave bajke, ako se nećemo sjećati Jame, mi nećemo opstati, mi ne možemo opstati.
mi ćemo potonuti u zaborav, u samozaborav i više nas neće biti. Ako to zaboravimo. Ako zaboravimo jamu. Ali, o čemu se radi? Ako će neko da predaje jamu, šta on mora? Prvo mora objasniti djeci ko je bacan u te jame. A onda, Boga mi, i ko je bacao te jame. A to u Crnoj Gori ne smije da se čuje, ne smije da se priča. Jer će se neko tamo uvrijediti, a taj neko, Boga mi, glasa i održava onu vlast u Crnoj Gori. Ako neko predaje krvovu bajku, on mora objasniti čijim rafalima je ispisana i ispričana ta crvena bajka, ta krvava bajka. A taj neko će se opet naljutiti, veoma opasno će se naljutiti, ako se to bude pričalo. To su razlozi zbog čega se to radi i naravno preko toga se prosto uništava, vidite, udara se na simbole, na ono najosjetljivije, udara se u živac jednog naroda. I znate, još i Hitler govorio, kaže, ako hoćete da uništite jedan narod, uništite mu simbole. Ne ove simbole po zastava, u Crnoj se Gori vodi neka priča velika, te zastava, nije to, i to su simboli, naravno, od kojima se gine. Ali ovdje je suština simbolike u identitetu, je to se želi uništiti. Ne, pazite, oni su kazali ovako, mi smo nastavne programe pravili na osnovu kriterija kvaliteta književnih djela. Ne dakle na osnovu nacionalnih kriterijuma, nego na osnovu kvaliteta književnih djela. I pisaca. I šta se onda dogodilo? Dakle, izbacili su. Samo da navedem primjer. Jednog Matiju Beskovića, jednog Miodraga Pavlovića, jednog Milorada Pavića, jednog Jovana Jovanovića Zmaja, jednog Momčila Anastasijevića. I da ne nabrajam, mogu vam, ako imate možda malo strpljenje, pročitati ta imena. A umjesto njih uveli su nekakve njihove lokalne pisce. Vjerujte, evo ja sam tu, pomalo se bavio, evo kolega je Čurović tu, znamo te ljudi. Dobar dio od njih. Ali najveći dio ne znamo. Nikad čuli. Dakle, desetine je tu pisaca, nazovi pisaca, za koje, vjerujte, ja mislim da samo zna njihova porodica, ali možda nije njihova porodica, za neke od njih su pisci. Najduža. Dobar je, kolega Čurović, bolje možda od mene to. Ja nikad čuo, ja sam tražio po internetu. Vjerujte. Jer velim, ako je neko igdje išta pisao danas u ovom vremenu, ako je u lokalnom listu negdje objavio nešto, to će ostaviti trag na internetu. Internet danas sve to bilježi. Pa sam tražio tragove od tim pisama, pa ih nema ni tamo. Ali oni su se našli u školskim programima umjesto ovih koji su. Recimo, umjesto Jovana Jovanovića Zmaja, vjerujte, da ni u jednoj čitanci, ni u jednom programu, od prve osnovne do 4. gimnazije nema Jovana Jovanovića Zmaja. Možete zamisliti. Ali zato ima, ne znam kako se zove, ona te inspektor prosveti iz Bilog Polja. Blaga Žulića, nije čuo. Neka inspektor prosveti, zato što je prosveti inspektor, pa se tamo našli. Dakle, to su te strašne pojave i namjere i vjerujte da to ostavlja dubokog traga, dubokih posljedica na svijest učenika i na uopšte stanje, duhovno, kulturno, jer ja znam, iako 8 godina nijesam u školi, pratim, jesu mi djeca i pratim šta se tamo dešava i znam otprilike po nekoj statistici, ovako slobodnoj procjeni, da najmanje 80% djece nakon završene gimnazije već i izlazi pretopljeno. I kako je rekao ministar prosvete 2004. godine,
Mi ćemo u Crnoj Gori preko novih nastavnih programa i nove škole za 10 godina stvoriti novog čovjeka u Crnoj Gori. Ja mislim da su oni to već dobrim dijelom postigli. I da vam navedem još, ajde, jesam i dosadan, recite slobodno, ako sam odužio. Ako sam odužio. Recimo, nije samo u pitanju izbor pisaca. Nije ovo o čemu sam. Ima tu još poraznijih stvari. Recimo, cjelokupno srpsko kulturno nasljeđe nastalo na prostorima današnje Crne Gore. A vi znate da je današnja Crna Gora, dakle, ta teritorija, zaokružena tek 1945. godine. Teritorija današnje Crne Gore je nastala 1945. godine. I znate da je Boka Kotorska u sastav Crne Gore kao države prvi put ušla 1945. godine. Boka Kotorska je 1918. godine ušla u sastav Jugoslavije, Kraljevine, Srba, Hrvata i Slovenaca. Nije ušla u sastav Crne Gore, Boka Kotorska nikad. Prijavno je. Jer Crnu Goru predstavljaju 4 nahije i brda kasnije, koja su pripajana, pa su onda proširivana nakon Berlinskog kongresa 1978. pa nakon Balkanskih ratova i tako dalje. 2/3 današnje Crne Gore nije bila Crna Gora. Hercegovački dio Crne Gore, koji čini otprilike pola Crne Gore, dio stare Hercegovine koji ja pripadam moj Nikšić, moj Banjak, i njegova Tušina, iz Drumnjaka, Drumnjaci, oni su u sastav Crne Gore ušli nakon Berlinskog kongresa sa sviješću da ulaze u sastav srpske države. Nikad te teritorije ne bi ušle u sastav Crne Gore da su znali da to nije srpska država. Da je neko rekao, tamo se neće govoriti srpski jezik i to neće biti srpska država. A nema ni govora. Kralj Nikola je napravio jedan sjajan gest 1863. godine. Prije nego su te teritorije ušli u sastav. 10-15 godina prije nas ušli te teritorije. On je 1863. godine uveo u crnogorske škole Vukov srpski jezik i pravopis. 5 godina prije nego što je to nazvala Kneževina Srbije. Kralj Nikola, 5 godina prije nego je Kneževina Srbija uvela Vukov jezik i pravopis kao u srpske škole i administraciju u srpskoj državi, to je uradio kralj Nikola u Crnoj Gori. Da kralj Nikola to nije uradio tada, ja pouzdano tvrdim da ne bi došlo prisjedinjenja ovih teritoriji Crne Gore. Niti bi ove teritorije ikada mogle prihvatiti jezik crnogorskih plemena, onaj 4-padežni, dakle, to su govori sa 4 padeži, 2 akcenta. To su govori stare Crne Gore. A govori hercegovački, to je novo-štokarski, istočno-hercegovački dijalekat, čini osnovicu srpskog jezika. Ti ljudi sigurno nikada ne bi mogli ići u školu koju bi se učio i da ne govorimo o akcentu, gdje se mi jasno razlikujemo. Lako je prepoznati čovjeka iz Nikšića i odmah kod Ande čovjeka iz Bilokanića. Samo pređeš brdo, tunel, jedan pređeš i odmah vidiš. To je lako, ne znam. Ali kažem, vidite, cjelokupno, dakle, kulturno nasljeđe sa cijelog tog prostora je proglašeno crnogorskim. Počevši od Miroslavog evanđelja, koje je nastalo u Kumu, Poljke, Kumska oblast, koja nikad nije bila u sastavu ni Zete, ni Duklje. Pa onda Oktojih, Crnojevića, pa da ne govorimo sve. Recimo čak Ilovička Krmčija, ili Ilovičko zakonopravilo, to je zakonopravilo Svetoga Save. Najstariji njegov prepis
iz 1262. godine pronađen je u mjestu Ilovica na Prevlaci dolje u Boku kod Trskoj, kod Tifta. Ono se, nažalost, čuva, ja ne znam tačno kako se našlo u Zagrebu sada, ali i to je proglašeno crnogorskom književnosti. Zakonopravilo Krčija Svetoga Sava. Dakle, sve. Pa čak i idu dotle za Miroslava Evanđelje. Da bi ga nekako pristoji. Pa ovako kažu, ili Miroslava Evanđelje nije pisano u Bijelom polju, nego je pisano u Kotoru. O, u udžbeniku piše. Pisano u Kotoru Miroslava. Onda dalje, kaže, Miroslava Evanđelja su pisala dva pisara, to je tačno. Pisar Grigorije, koji je bio i onaj iluminator, i nepoznati pisar. Nauka nikada nije utvrdila ko je bio glavni pisar Miroslava Evanđelja. Ali su oni pronašli. To je pronašao jedan ruski naučnik, jednu riječ, Varsameon, tamo pri kraju. I on je nekad posumnjao da bi to možda moglo biti ime glavnog pisara. Međutim, ta riječ Varsameon starogrčki znači balsamoulje. To balsamoulje je korišćeno za iluminaciju skupocjenih knjiga. I sad su oni proglasili kada, taj glavni pisar je Varsameleon, on je bio Crnogorac Zećanin, zamislite Crnogorac Zećanin, a Crna Gora se kao geografski pojam, ne kao država, prvi put pominje sredinom 15. vijeka, kao geografski pojam. Ali on je bio, kaže, Crnogorac Zećanin, pa je čak bio, kaže, pisar u Nemanjinoj dvorskoj kancelariji u Kotoru. Skoro civi su mu pronašli. Onda dalje, kaže, ono što je pisao Grigorije, a Grigorije je pisao samo 2,5 stranice Miroslavog Evanđelja. A sve ostalo je pisao taj nepoznat. Kaže, ono što je pisao Grigorije, to pripada srpskoj književnosti, a ono što je pisao Varsameleon, to pripada crnogorskoj književnosti. Da izbuc pocijebao Miroslava Evanđelja, pa da ga podijeli. Pa ni tu se ta glupost nikova ne zaustavlja. Nego ide dalje, pa ovako kaže. Veli, Grigorije je bio Srbin Rašanin, a Varsameleon, kao što sam rekao, Crnogora Zećanin. Pa je kaže, Grigorije je bio Ekavac, a Varsameleon je bio i Ekavac. I sad zamislite, vjerujem među vama postoje veliki broj ljudi koji zna da se dešavalo sa tim jatom. Da se jat u crkvenim knjigama nije zamjenjivalo sve do skoro, pa i danas se u nekim ne zamjenjuje. A počelo se u svjetovnim spisima prvi put zamjenjivati negdje tamo u 14. vijeku i to nigdje kao sa ije, nego samo sa e i i. Ali samo u svjetovnim pisanim dokumentima. Ne, zamislite, u Evanđelju koje je pisano za Miroslava kneza, da neko je zamjenjivao krajem 12. vijeka jat. Pa zato se dobijala jedinica u gimnaziji sve do skoro, ako bi tako neko nešto lupi. Ali to danas stoji u udžbenici. To djeca danas moraju učiti. Zašto? Da dokle ide njihov plan, program. Dakle, srpsko može biti samo ono što je ekavsko. Zato se kaže, Grigorije je Ekavac, a Varsameleon je Ijekavac. Ako je Varsameleon Ijekavac, to znači nije Srbin, to je amo nešto crnogorsko. Staro sam odužio, dakle, ja samo ovo navodim kao primjere toga šta naše djeca u školama danas uče i načina kako se želi ostvariti taj kulturosvjetni projekat i kako se on ostvaruje danas u Crnoj Gori. A mi, dakle, nemamo drugoga načina osim riječi i knjige da se tome odupiremo. Eto, jedna od tih knjižica koja može nečemu od toga poslužiti je i ova sa ovako opasnim naslovom. Ja vam se još jednom svima zahvaljujem. Izvinite ako sam malo odužio i dosadio, jer je tako oduzeo mnogo vremena, nego je povuče me riječ, što bi se god nas kazalo od Crnogoru. Hvala vam. Nije
Veselin odužio, nego je on retko ode među nama, pa onda i prilika malo i da nam nešto kaže. Jer, nažalost, institucije ovoga sistema u zemlji Srbiji ne rade svoj posao, pa mora neko udruženje Ćirilica ili neko tako slično udruženje da upriliči ljudima iz Crne Gore da iznesu svoje probleme, a zaboravljamo da su to naša braća, da su to Srbi i da je dužnost Republike Srbije da se brine i stara o problemima našeg naroda gde god on živeo. A nažalost, kao što vidimo, oni se brinu o interesima oni koji su sebe proglasili Crnogorcima, pa im je dala za pravo da u Vojvodini koriste taj jezik i da u školskim udžbenicima stoji crnogorski jezik. Čuli smo ovde o čemu se radi, koja je to nakaradna izmišljotina, ali je to zvanično priznala država Srbija i ona se tome ne odupire, a sa druge strane ne pomaže i ne čini ništa na zaštiti srpskog naroda da ima pravo da uči na svom jeziku i da uči iz svojih knjiga. I ono što je najgore, nije otvorena, znači ti mediji su i dalje pod nekom prisilom, pa ljudi kao što su Matović i Čurović, koji ne samo da su borci za srpski jezik, nego su ljudi stručnjaci iz te oblasti, ne mogu doći ni na jedan kanal televizije da nešto o tome kažu. Ali da ne bi mi samo se bavili ovim teškim temama, sa nama je večeras i Šimšić Novak. Je li tu Novak Šimšić, učenik 4. razreda? Bravo, Novake. On je odabrao pesmu, kako se zove pesma? Svitac, pšeničar i vodeničar. Svitac, pšeničar i vodeničar, a napisao je ko? Dobrica Erić. Dobrica Erić, inače predsjednik udruženja Ćirilica, tako da se to dogodilo, evo sad, da vam kaže. U krilu jedne potočare, već 3 nedelje životare, jedan mlad svitac pšeničar i jedan stari vodeničar. Pre toga je svitac lutao, svetlucajući po pšenici, a vodeničar brašno gutao i čamovao u vodenici. Jedne večeri tihe i proste, kad im već beše samoće dosta, starac pozva svica u goste, svitac zaove starca i oste. Zapali svitac žižak u duši, brkatog starca bivše delije, i od tada mu žrven pevuši, mnogo lepše i veselije. U dan starac džakove nosi, prosipa brašno i kupi zrnca, a svitac mu drema u snežnoj kosi i sluša pesmu njegovog srca. U sutron stari mlinar večera, a svitac mu nad sofrom sjaji, pa su tvrdi zaloga i slađi od meda i šećera. U to, kad popac dune u frulu, starac prilegne na ćilim trave, a svitac mu zapali lunu i svetlucam oko glave. Tako žive u senci ive, na koju sleću jata bezbrojna, svitac pšeničar i vodeničar, dva prijatelja nerazna. Bravo. Šta se nama sve dešava? Evo ja imam ovde primer, pošto udruženje Milutin Milanković sarađuje s nama i radili smo jednu naučnu konferenciju, pa su nam oni dali, kad je bila organizovana u Osijeku jedna naučna konferencija, jeste jer Milutin Milanković, taj naš veliki naučnik, je rođen u Dalju, pored Osijeka. I onda su tamo rešili da i oni nešto oko toga urade, pa su morali naši iz Beograda da odnesu materijale, da bi imali o čemu, da ovi tamo nemaju dovoljno tih podataka. I šta se dešava? Milutin Milanković se potpisivao ćirilicom. To možete, da ću vam posle svi da vidite. Lepo, njegov potpis je vrlo karakterističan. Ali kad se štampa biografija u Osijeku, onda se krivotvori, kao što se krivotvori srpski jezik, pa se naprave razni jezici tamo. Tako i Milutin Milanković je sad se počeo potpisivati, 50 godina posle smrti, počeo se potpisivati latinicom sa tendencijom
da se on jednog dana prisvoji, da i on bude veliki hrvatski naučnik. O sličnim stvarima će nam govoriti i naš prijatelj i pesnik Slobodan Čurović, ali mora jedan mali uvod, pošto je on pesnik, to ne ide baš tako jednostavno, par rečenica o njemu. Tušinjanin i Pavinopoljac, pjesnik i zagonetnik, ratnik svjetla i budnik ljepote. Ne pripada ni jednoj književnoj familiji, ni serdarima, ni vojvodama, ni hajkačima, ni prsanim stihotvornim. U pjevanju traži štit i blagotvorni lijek od zemaljske golotinje, živom mukom izmišlja prečice do tuđeg srca. Ogrnut riječima, ljubio i gubio, volio i zaneseno vaskrsavao i zauvijek ostao čežnjiv nekih neponovljivih zvezdarskih dana i raseljenih prijatelja. Vjeran biljkama i drugačijim bojama, oglašava se znanim i neznanim, ne gatajući svoju književnu sudbinu. Uostalom, ono što ostaje, ustanovljuju pjesnici, riječi iskrene ili neiskrene. Znači, Slobodan Čurović, profesor koji je također iz Podgorice, znači Veselin je iz Nikšića, Slobodan je iz Podgorice koji također je stradao zbog svog opredeljenja za srpski jezik i ćirilicu, pa evo neka po svom izboru nešto kaže. Već na samom početku postavlja se pitanje našeg puta, našeg koračaja kuda da idemo. Ja ću se nadovezati na ono što je moj drug gospodin Matović rekao i pomenuo Mračajski protok. Ali ima tamo jedna veoma bitna rečenica, ona što označava čitav hod, upotrebni hod srpstva, a to je ona rečenica zlokobna pomalo po nas i podosta i pomalo, a izgleda nikad ne umijemo da se opametimo, jeste ne vjeruj hrišćanima. Ja krećem odatle, ne vjeruj hrišćanima. I pošto mi je kroz život bilo uvijek dato da se legitimišem, surovo, iskreno, iako sam stalno zbog toga gubio, ali sam bio sretan zato što sam iskreno govorio. Znači, moje 2 kuće je bilo 14 čistih Srba na zadnjem popisu. Ako im bude donio neko više da ima u 2 kuće Srba, ja ću se ga poljubiti. Drugi podatak, kao jedini profesor u Podgorici što je odbio da predaje maternji jezik, ja sam bio na razgovoru kod ambasadora našeg gospodina Lutovca, on je za mene imao minut i 26 sekundi vremena. I treća veoma bitna stvar, ono što je gospodin Matović rekao, mi imamo, nažalost, jednu tužnu situaciju u Crnoj Gori da uvijek robujemo određenim privilegovanim Srbima, privilegovanim srpskim pjesnicima, Srbima dnevničarima, Srbima putničarima. A moj čitav zadatak budućeg mog životnog puta jeste da raskrikam te pojedince. I kako bi se vi osjećali ako znate da je neko u Matici Srpskoj na strani 626, ko je u kulturi Srbije, pisao se Crnogorac, a dolazi u Crnu Goru i drži nam srpske časove i dobija sve dnevnice i dobija putne troškove, to je za mene ne samo jedan cinizam, to je najstrašniji nemoral. Bio sam odbornik u Skupštini glavnog grada i 31. decembra ja sam predložio Putina za počasnog građanina Podgorice. Odbijeno je i tada je počasni građanin bio niko drugi nego Stjepan Mesić. A onog trenutka kad nisu prihvatili moj predlog, osvanuo je grafit: Stjepane, završio si posao, Crne Gore više nema. Prvi podatak. Drugi, u svom sjećanju na Milovana Glišića Domanović se vajka na sudbinu valjanih ljudi. Na ovom vašoru političkih kockara, trgovaca, klasa i referacija, prodavaca časti, u vrevi raznih džambasa, udvoraca, sujetnih šupojoglavaca, mase političkih slepaca pred raznim partijskim šatrama pogorade, danas pred jednom, sutra pred drugom šatrom. Šta se to desilo sa nama Srbima? Imali smo prilike, i jedino je nama i Jevrejima, Bog dao priliku da izađemo iz tunela. I stalno svijetlo je pred nama, da ga ugledamo, da idemo Božijim putem. Mi nećemo. Mi idemo opet u nove zablude. Reče li Miljković, najlepše pevaju zablude. Šta je sa našim jezikom? Šta je sa ćirilicom? Šta je sa srpskim jezikom? Svi ti dnevničari koji dolaze, gospodin Matović to zna. Znači mi dolje koji smo se borili za srpski jezik i ćirilicu koliko smo mogli, malo, ali od srca se borili.
apsolutno nikad niko neće da uvaži te srpske stvaraoce. I to je jako tužan osjećaj. Jako tužan osjećaj. Jer za mene ne može niko da bude, može biti pjesnik, ali postavlja se pitanje morala. Ako hoće 2 puta da rehabilituje najvećeg zlikovca Crne Gore, a to je Milovan Đilas. Milovan Đilas je najveći zlikovac Crne Gore. I nekoga 2 puta rehabilituje po principu, pa dobro je, daj da ga rehabilituje. Nije u redu. Postavlja se pitanje dvostrukih standarda. Koji su to standardi? Ko određuje te standarde? 20 godina sam predavao srpski. Samo su morali da pišu ćirilicom. Zašto? Na ono pitanje zašto odgovarao sam za to. Zato što je 1594. godine u Dubrovniku, u uredu Džona Kaličevića, prvi stihovi dubrovački napisani ćirilicom i glase: kada sam ostravljen sred hridi morske, valovju moćnom bjer, daž dojde s visine. I tog trenutka, tog zagonetnog Džona Kaličevića, neko je prekinuo u razgovoru. Ali prvi stihovi u Dubrovniku su napisani ćirilicom. Ono što se dešava od jezika i od jezičkih posvrtanja govori samo koliko smo mi slabi, koliko smo lažni, koliko smo pretvoreni. Kod nas se dešava jedan veliki genocid i jedno sveopšte ćosanje. U časopisu Septembar 2012. godine za nastavu, između ostalog, kažu i ovako: prosječan uzrast. Prosječan uzrast. Pa onda, prezentovano 2 video išječka, pa onda presjek. Ovo su samo primjeri ne bulažnjenja, nego ovo su primjeri jezičke sramote i nepoštovanja. Drugi podatak. Prije barem pola godine ja sam završio jedan projekat koji sam radio 6 godina, koji se zove Pravoslavni braćo i sestre u Hristu. Da znate, ja se uvijek legitimišem, pravoslavni srpski kalendar koji ima 800 strana. To je projekat koji ima 3 blagoslova. 3 blagoslova od vladike Joanikije, 3 blagoslova od mitropolita Amfilohija. Niko ne želi da pomogne. Drugi projekat je primjeri za latinizaciju Crne Gore od 45. do današnjih noći. Niko neće da pomogne. A obratite pažnju što su bestseleri na našem sajmu. Kako je devalvirala kultura i kako je devalvirala naša srpska misao. Pogledajte autorke tih knjiga. Pogledajte te bestsellere. Za ovo nema se para. Za ovo se nikad nema para. 2 strašna primjera. Milunka Savić je završila život kao čistačica. Majka Milana Tepića, heroja ovog rata, završava kao socijalni slučaj. Šta je to s nama, Srbima? Zašto tako brzo zaboravljamo? Zašto postoje samo privilegovani Srbi? I zašto postoje oni drugi koji vječito trpe? Jesu li oni osuđeni da vječito trpe? Čega? Zarad onih da bi im se vječito divili? Ne. Stanislav Ježelec kaže: svi bogovi su bili besmrtni. Svi bogovi su bili besmrtni. U emisiji pred naše ove zadnje nesrećne izbore u Crnoj Gori, pa je postavljeno pitanje kad je to, kaže, između ostalog, Marko Miljanov pomenuo da zbori srpski. A on je pomenuo u poslanici Serdaru Jovu Piletiću na strani 29. kad kaže: kad ne boli Srba, srpsko javo. Znači srpsko javo, ne crnogorsko javo. Dalje, pošto je pomenuo moj dragi prijatelj Veselin Matović, između ostalog što nam rade sa sektama i sekticama, kada hoće sekte i sektice laže crkve da proglase i da ih podignu na stepen crkve. Ovo je tekst iz 1897. godine i gledajte slučajnosti i zapravo zašto su sve slučajnosti, a zašto se onda vječito ide u greške. Ulcin 6. marta 1897. pop Jovan Vujanović, paroh, pa kaže, pošto pominju često, kaže kako je to doletjela crkva na Rumbiji. A on kaže između ostalog i ovo. Evo, između ostalog. Idu o Trojičnu, govori znači za muslimane, idu o Trojičnu ne za svojim krstom na Rumiju, koji su im preci oteli od Krajinjana. Poštuju prah groblje svojih djedova, pa tu i na ruševinama nekadašnjih svojih crkava ostavljaju zavjete o vuni, svijećama i novcu i najposlije sve do posljednjeg rata 1876, ovo je bitan podatak, ložili su badnjake i prelivali vino. Paroh Jovan Vujanović. Dalje, jedan od ideologa takozvanog novog dukljanskog pokreta, pošto se otkrivaju ljudi strašno devalviraju, ljudi evoluiraju mislima. I kažu u smislu, kad vam se desi nešto u životu i kad trpite i kad patite, kažu, a dobro, nije si bio pametan, oni su bili pametniji, oni su evoluirali. A svojevremeno Novak Ilibarda iz mjesta Tupana u Crnoj Gori kaže, na pitanje kad ga pitaju kojoj vi pripadate književnosti, a on kaže, on je vas lijepo, jer je veliko Srbin onaj čovjek
koji smatra da Crnogorska crkva nije bila ni danas, niti ikada bila autokefalna. To je rekao Novak Kiliman. Onda, pošto se jako dolje žeste kad se pomene pitanje Šiptara, pa Šiptari su za to ne Albanci nego Šiptari. A Esad Mekuli u knjizi Književnici o Titu, to je onaj kome smo se kleli, pa smo kroz nove matrice kleli se novim idolima, kaže: maršal Tito na Bijelcu krstari, nek je srećno drugovi Ščiptari. To kaže Esad Mekuli, ne kažem ja. Dalje, kada Srbi rađuju Crnogorci u tekstu iz dana 23.3.2011. godine, jer nemojte me pogrešno shvatiti, jer nemate apsolutno pravu sliku o onim koji stradaju za krst i za srpstvo i za jezik. Upravo od onih privilegovanih Srba, koji strašno izbjegavaju ovakve razgovore, ali su jako dobri na tribinama da se pojave. Koketno sa svojim novim djelima. Ništa nije vječno pod kapom nebeskom. Kaže Markes, i tako je bezmjerljivo vrijeme vječnosti konačno isteklo. Pa evo Miodrag Maksimović šta kaže, između ostalog, tužno, a to nam se odigrava i ponavlja stalno kod nas. Pitali su jesu li Srbi ili Crnogorci, a on između ostalog kaže: Nikola, ti veliš da smo mi Srbi. Pa kako smo Srbi mogli roditi djecu Crnogorce? Reci mi, Nikola, kako? A otac mirno odgovara: Danice, čedo moje, mi smo Srbi, a rodili smo slijepe poslušnike. Plačimo, jadnice, plačimo. I koliko će onda Srbi, još uvijek ćemo da plačemo. A ja ću samo o zvjezdovitom usponu i rastu svetlosti srpskog jezika da pomenem neka imena kako se govorilo kod mene u mom selu i kako je moja pokojna baba Vukosela govorila. I pogledajte tu ljepotu, divotu pred pošastima novog globalističkog vremena. Pa kaže ovako: Zlatonja, srgonja, krilonja, dugonja, zimonja, javlonja, sivonja, prutonja, rudonja, galonja, bjelonja, zoronja, mrkonja, čelonja, sredonja, bilonja, medonja, bijeka, zrnja, kaluša, kalopera, kićanka, brnja, šara, graša, galja, pramenka, vilja, ramenka, zvijezdozanka, žuja, jablanka, pepeljka, mrka, džina, roga, šuka, sablja, zvonara, čaktaruša, ruda, koča, kaluško, zrničko, bjelaš, šarkan, cican, pirkan, pirka, cica, cican, mican, macan, žućan, tarkan i grlica, i sivulja, i galulja, i zekulja, i šarulja, i jelulja, i srndulja, i milulja, i dragulja, i vezulja, i ruža, i mandulja, i četulja, i vidrulja, i milka, i plavulja. To je naš jezik što teče kroz nas. I za kraj ću reći jednu pjesmu, tužan, jer ovo sve što radimo, evo i ovo nedjelju dana, zna i gospodin Miša Kojić, zna udruženje Ćirilica, pored svih tih dobrotvora srpstva, ja, braćo i sestre, nedjelju dana tu praktično fizikališem, prodajem knjige na štandu da bi preživio i onu familiju od 6 čeljadi da bi me opstali. A to je taj pravoslavni srpski đački kalendar gdje svaki dan u godini je ispunjen određenim događajima što je nacionalni projekt, zato se nema para. I reći ću jednu pjesmu Izdik. U danu gorkom, u danu mokrom, u viska tuna idemo sa stokom nespavljivim ovim okom, nosimo sve što smo imali, žive i mrtve što su nas primali, da bi stoku samo stimali i posle od sebi otimali. Blato i znoj lipte po putu, u velikom svom nekom naslutu, i ruke su nam tako krvave, dok grabimo iz velje mrčave, dok gutamo muku, dok nam ne zapre i vješamo još kipteće čapre, uviska tuna petljamo sa stokom, nespavljivim ovim okom, samo smo kos prezrive lubine, idemo bez sunca iz neke dubine, moramo na Katun do naše sudbine, tamo su travke za naše tmine, u danu gorkom prije noćne blagodari. Nekad je malo i teško, a nekad je i lepo slušati naše pesnike, ne znam se šta je. Da li je tu naša mala Lana Čubrić, koja je učenica 4. razreda, a će nam tamo reći najgodnije. Šta ćeš nam odsvirati? O jesenje duge noći. Pa lepo, znači.
ovdje dešavaju kulturna dešavanja, onda nama iz ćirilice uvijek dođe i naš brat Dušan Živančević, pesnik, predsjednik Udruženja književnika Ivo Andrić iz Zemuna, pa će on nešto da vam kaže, da i mi pokažemo ovdje da imamo pesnika. Pre nego što se zahvalim domaćinu što me je pozvao, veoma mi je drago iz dva razloga. Prvo, što sam ja ovde rođen, što su me ovde čukudedovi, pradedovi i svi otkad postoje Dobromci, među prvima je moja porodica ovde po istoriji. I drugo, što sam imao priliku, doduše ne prvi put, ja sam gospodine ranije koji je slušao na ovom Beogradu smo bili, ali da čujem i drugu uvaženog kolegu, pogotovo kolegu Medića, oko ćirilice, oko pisma, oko stvari koje nisu nam dostupne, nažalost, preko medija, bilo pisanih, štampanih, elektronskih ili nekih drugih kojima raspolaže savremena tehnika i uopšte, da ne kažem, naše ministarstvo za informisanje. Neću uzimati puno vremena na publici, jer ipak su gosti ovde, ali samo ne mogu sa otmem utisku da ne kažem par rečenica o ćirilici. Znate, domaćin kuće vredi onoliko koliko mu vredi kuća. Ne po tome da li imam 5 krovova, 9 ulaza, nego koliko su mu temelji zdravi. Narod vredi onoliko koliko mu je zdrava osnova, koliko mu je zdrav jezik. A jezik je samo sintagma pisma. Dosta mi čuli o ćirilici, ali navešću vam jedan klasičan primjer. Skoro mi se javila književnica iz dijaspore, inače je član Udruženja švajcarskih pisaca i član Frankfurtske sedmice, to kolega zna, naša ispostava, da je se štampa jedna knjiga. Naš klub je uzeo to u obavezu i štampala je latinicu. Pa sam rekao, daj Snežana da napravimo nešto drugo. A to je bilo produžetak jednog mog malog neprimećenog doprinosa ovoj ćirilici. Napravili smo knjigu tako da je polovina urađena na latiničnim pismom, a druga polovina ćirilicom. Druga polovina. Knjiga je bila posvećena deci. Ja imam ovde, mogu da vam pokažem, da vas nema tretirano, uzimam vreme. Dobio sam pre neki dan poštu, kopiju u novinama, gde je ta knjiga, što je dvojezično štampana, ja sam inače bio i urednik, i recenzent, i kritičar, doživjela takav bum na zapadu, da žena svako drugo večer ima promocije, evo u subotu opet ima promociju, i što je najinteresantnije, škole naših iseljenika, koje su tamo, koje su dopunska nastava, dolaze sa decom da slušaju i tu knjigu uzimaju zbog toga što je ista ta knjiga sa druge strane ćirilicom pisana. Nisam hteo ovim da dam značaj sebi daleko od toga. Ja skromno se najveća vrlina čoveka. Nego ću da kažem samo koliko se na očuvanju osnovnih blagodeti jednog naroda može doprineti i tako mali potez. Jer jednostavno, ja to kažem drugačije, drvo ako nema koren, zdrav, džaba mu plod koji će trajati samo 1 godinu. Vi možete grane da skratite, ako je zdrav koren, one će ponovo da rađaju. Ali ako koren nije zdrav, kao i u porodici, kao i u društvu, nema onog vrhunca zbog čega postoji, a to je rezultat to. Toliko oko ćirilice i mislim da možda i ovo suvišno, ali eto, koliko da nešto kažem. Ja ću pročitati iz moje poslednje objavljene knjige jednu pesmu koja je bila na konkursu Ćirilica ogledalo naše duše prošle godine. Dobila je pohvalu, a inače ove godine, to zna kolega Kojić, na međunarodnom susretu Ćirilica ogledalo srpske duše, prvu nagradu je dobio naš pisac iz Republike Srpske, drugu ja, a treću je dobila pesnikinja iz Plovdiva, iz Bugarske. To je balkanski susret pesnika. Čitat ću vam jednu koja nije nagrađena, ali je napisana
Iz proleća, iz jeseni, zasejaću srpske plodne oranice, slovima iz azbuke što kliču u meni, da klasaju i rađaju rodom ćirilice, da vremenom vreme ne zatre nam trag. I sred leta, i sred zime, pravoslavljem zaklinjaću i sunce i svice, svojim sjajem i pesama da čuvaju ime srpsko, svetosavsko, ime ćirilice. Vremenom da vreme ne zatre nam trag. I kad dođe vreme za nebeske dveri, u kočije sednem ostaće na licu, molitva i zavet da od ljudozveri potomstvo mi sačuva moju ćirilicu. Da vremenom vreme ne zatre nam trag. To je jedna od pesma koja je samo učestvovala, a nije bila nagrađena i dozvolit ćete mi da ovu knjigu poklonim kolegi Veriću za sećanje na ovaj susret. Drago mi je. I bit ću samo još samo jednu kratku, ako može, ako ima vremena. Mi ne žurimo ni. Da. Da vam kažem, Spremno se i ne žuri. ova knjiga koju sam uručio kolegi je bila dugo čekala na objavljivanje zato što sam u njoj u prolaznom delu pisao o Srbima. Ali o Srbima kao stradalcima. Znači Srbima koje su svi tapšali po ramenima, svi iskoristili, svi se ovajdili, svi uzeli šta im je trebalo, a na kraju ih svi šutnuli, pljunuli i sa njima počeli da se spredaju. Ta knjiga je zbog toga dugo čekala, napravljene su male korekcije i upravo je i objavljena. Sad ću vam pročitati još jednu Dama Balkana iz rukopisa. Biće verovatno objavljena kad dođe vreme. Damo stara sa Balkana, od iskona svima znana, krstonošu svetog krsta, zakletnice sa 3 prsta, nezacelna rano ljuta, otrovana po 100 puta, od pogani, večna meta, manastirsko zemlja sveta, ponosita, još uz skute, čuvaš kosti razastute. Neki kažu, dane brojiš, a ja kličem, još postojiš. Još te miju bistre vode u pohode, još ti hode. Još listaju listom gore kraj putaši, još ti zbore. Još crkvena zvona klate. Još deca ti krunu zlate. Još ratari znojem tope. Tvoje pute, tvoje stope. Još rađaju tvoje vile, nove majke i heroje. A zli kažu, dane brojiš, ne, ja još kličem, još postojiš. Nastavljamo sa pesnicima. Evo sad smo dobili informaciju da je Ana Marija piše pesme, vaša pesma. Ako ste biti ljubazni, Ana Marija iz Brnjačke banje. Ona je tu sa nama večeras, pa da iskoristimo njeno prisustvo. Izvolite. Ja želim od srca da vas pozdravim i veoma sam srećna što prisustvujem ovom predivnom skupu, da pozdravim ćirilicu i da se zahvalim na ovom divnom pozivu Miši i Mariji i gospodinu Mediću. I veoma sam radosna, ne mogu izraziti tu radost što sam sa vama večeras. Želim vam puno uspeha u ovome i nadam se da ćete uspjeti. I kamo lepe sreće da cijela Srbija krene tako, kud bi nam bio kraj. Ja želim da vam pročitam malo poezije, da se malo razgavimo. Čežnja i nemir. Teško kao sablja reč. Noć porađa dan. Rosa rasplače zemlju, utrno suncokret. Podne kao zađe, odlista godina, pred suton vreli damar, misao, dobrojava, noćnika glas. Prva zvezda, za njom sazvešće, vranac neba, željom ocedlan, sladi seno iz moje postelje. Još jednu malu, kratku, oproštaj. Želja se u krvi razvija, ponoć prošla. Plamen lomaču ljubi. Gde su lampioni žice,
po kojoj koraci moji plešu samrtni valcer. Čekam i zadnji trzaj ranjene ptice, da mi kroz seme prosutih suncokreta ispeva od plamena oproštaj. Hvala vam najlepše. Hvala Mariji na stihovima i na lepim, toplim rečima koje je uputilo Udruženju Ćirilica, a mi se držimo u našem radu parole da nijedan trud nije uzaludan, a će uvek biti nekog rezultata. Ja se nadam, evo i ovo večeras naše druženje, jedan mali doprinos, jedan mali rezultat. Pošto je sad sajam knjiga, čuli ste, tu su i naša braća iz Podgorice, pesnici, pa ćemo i njih zamoliti da po 2 svoje pesme kažu. Biće u prilici u subotu, mi ćemo opet imati jedno druženje sa njima u gradu, kod predsjednika Skupštine Udruženja Ćirilica, pa ćemo tamo nastaviti to druženje. Koliko sam informisan, doći će i nastavnici iz Herceg Novog nekom prilikom, da li na sajam ili tako dalje, pa ćemo mi to druženje nastaviti. Veseli je ostao večeras, treba je da se vrati, on ima juče promociju ove svoje knjige, bio je i Matija Bećković, bio je i Mile Medić, bilo je mnogo ljudi u Udruženju književnika Srbije. On je večeras ostao da bi bio sa nama, ja mu se zbog toga još jednom zahvaljujem, a sad bih zamolio Miodraga Čabarkapu iz Podgorice, novinara i pesnika, autora više knjiga dečije i epske poezije i dobitnika nagrada Stevan Dučić i Branko Miljković koji je dobili višu. Izvolite. Pomaže Bog. Ja se ovako srdačno pozdravim svih vas, ali ja ću biti od onih ljudi koji će možda prije Matovića i prije moga drugara Sudovića se suočiti sa problemima i ćirilice i srpskog jezika i uopšte srpskog identiteta, samim tim još dalekih 70. godina kad sam došao u Sarajevo da studiram. Zašto? Jer ta matrica zagrebačka u to vrijeme je već latiničila ćirilicu u Sarajevu, tako da su svi udžbenici i sve skripte na fakultetima, maltene, bile na latinicom pisane. Nešto se malo tamo Veselin Masaša, preko Ljuba Cvjetića, koji je bio u to vrijeme direktor Veselina Masaša, borio da nešto malo ćirilicom to objavio, nešto je malo to je proturano kroz škole. Uglavnom je sve to tako još u tom vremenu, ta matrica, znači zagrebačka i latiničenje ćirilice još u to vrijeme, znači do Save je negdje dopirala, a da kažem do Drine, a od Drine je nešto malo drugčije bilo. No ja ću biti od onih ljudi koji će 2 puta na jedan ispit iz istorije novinarstva polagati upravo iz tog razloga što me Emina Kečo, moja profesorica, upravo vidjela da njena predavanja pišem ćirilicom, pišem srpskim jezikom. I 2 puta me normalno vraćala i zaista me natjerala kasnije da počnem da pišem latinicom, jer mi rekla, doslovno mi rekla, nećeš kod mene položiti sve dok budeš pisao ćirilicom. A onda sam imao i tu sreću da moji cimeri na Bjelovama u Sarajevu budu upravo Nevesinci, Hercegovci, Trbinci i osim, da vam kažem iskreno, jam Ivana Gorana Kovačića, ja mnogo nijesam u to vrijeme znao za jame i kame srpske po Bosni i onda, pošto su to bili Kljajići, Žerajići, Kovačevići i tako dalje iz Nevesinja, oni su mi pričali izvečer, znate, one studentske sedeljke duge, pa oni pričaju kako njegovih 20 zakladno izrušuje porodice, ovaj kaže 30, mojih 20 i ne znam koliko. Ja sam se tada krstio, ježio. Ja ću biti od onih novinara koji će krenuti tada Bosnom cijelom i sigurno jedan od prvih novinara koji će krenuti pišući o jamama i kamama bosansko-hercegovačke. A imao sam i tu sreću da sretnem djevojku koja je bila ispod Glozalja, koja mi je kasnije bila vjerenica, koja je poginula kasnije u Sarajevu, čućete kasnije pjesmu koju sam posvetio, gdje su njeni svi stradali u Jasenovcu, tako da ne dužim tu priču. Ono što se dešava sa ćirilicom, sa srpskim jezikom i srpskim nacionalnim identitetom, znači sve to što je ta matrica skuvana u Vatikanu, preko masonske lože Brisela, Zagreba i obavještajne službe koje su sad prisutne dole u Crnoj Gori, da se sve što je znači srpsko potre, od onog osnovnog u porodici gdje se praktično više ne može govoriti srpskim jezikom i ćirilicom, to je gospodin Matović koji sam ja sa oduševljenjem 3 puta njegovu knjigu pročitao i baš našao se čovjek koji će u tom lomu prosvetara koji brane identitet srpskog jezika kroz
normalno srpski jezik i ćirilicu i identitet srpskog naroda u Crnoj Gori, napisati ovu divnu knjigu i dati ovako divni naslov, da ne pričam o tome, to što je on pričao, ali zamislite, eto, od večera se i ja ovoj dvojici ljudi ovdje mojih dozvola iz Crne Gore pridružujem, jer ja koji sam prošao kroz Sarajevsko oslobođenje, Sarajevski svijet, Večernje beogradske novosti, Ekspres politiku, Dan, Reviju, da i tako dalje, da ne brajam gdje se nisam sarađivao, u kojim listom i časopisima. U posljednje vrijeme sam imao tu priliku da u posljednje 3 godine sarađujem u prosvjetnom radu u Crnoj Gori, da pišem za prosvjetni rad, da obiđem sve škole i da vidim šta se sve tamo dešava i to je jedan haos. To je gospodin Matović lijepo taj problem školstva iznio, on je to u svojoj knjizi objavio. To je jedan bolum, tamo su svi direktori praktično po partijskoj dužnosti postavljeni, onda su tamo profesori koji predaju jezik zbunjeni, učiteljice ne znaju šta će, u stvari radi se o jednoj vaspitno obrazovanoj ustanovama koje su već isfrustrirane, jer su ljudi bukvalno isfrustrirani tamo iz tog razloga što ne znaju šta toj djeci predavati, koje pisce, na koji način. Ali, pošto sam ja došao u sukob sa mojim urednikom koji je skoro došao za urednike prosvjetnog rada i rekao mu sve tekstove koje možeš objavljivati u prosvjetnom radu i on je već na latiničnom prosvjetni rad već počeo da izlazi. Ja sam rekao moje tekstove, molim te, pošto imam toliko 30 godina mog iskustva u novinarstvu, pošto mi studirao na novinarstvu u Sarajevu, nemoj slučajno da se desi da mi prekajaš tekst i da mu vidiš ona 2 slova koja su oni nakalemili na našeg diva Vuka Karadžića i našu divnu ćirilicu. Međutim, upravo mi je to uradio, ja sam se sa njim zaista posadio, on je digao ruke u njegovom kabinetu, ništa mi nije rekao, ali danas mi je telefonom obavestio, dok sam sa mojim gospodinom Čurovićem rekao, mene još jednoj kolegnici dao je otkaz. Tako da više ne mogu zbog ta 2 slova više ni da radim u prosvjetnom radu. Zbog ono će i že i u nas to isto. No, eto, da ne dužim dalje priču, da čitam ove 2 pjesme. Moje nesretne ljubavi u Sarajevu koja je stradala i tako dalje. Zove se Sjaj meteora. Dok je gorjelo nebo, noć se skrivala u meni, posljednji travaj ozvoni daljini, Miljecka smiješa krv i vodu. Samrtni krići paraju nebo, bol mi vrisak vjetra nosi, razbijeni snovi sreće, ne znam gdje sam, ni ti ko si. Prsten sa tvoje ruke djesnu na nebo, meteor zlatni rasumu sjaj, u trenu mi postade jasno da je ovo početak patnji, a sreći kraj. Još jedna, nastala prije neki dan ovdje na Kalemegdanu, noć na Kalemegdanu. Lampioni bljesnuše u noći i stihovi kamenih pjesnika, Đura veselo nazdravlja oko klupa golubova vika. Brodovi su plesali po Savi, vrijeme pretrča ulicom Balkanskom, u pismima milovo sam nadu, ispraćao sunce sa zalaskom. Pjesnikinju ko s neba boginju, zagrljajem htjedog da pokrijem, odgurnu me i tiho mi reče, da te ljubim, neću i ne smijem. Krik mi duše u nebesa ode, pjesnici se mrtvi uzbuniše, zora kradom svjetiljke pogasi, iz očiju potekoše kiše. Hvala vam lijepa. Ja spadam one koji se boje da otvore novine, vidite, uvijek može nešto da se čuje loše, ali ja nisam ni znao da je naš prijatelj, mi smo se upoznali pre neki dan na sajmu i da je, eto, ostao bez posla danas zbog srpskog jezika i zbog srpskog pisma. Šta da radimo? Sa nama je također iz Podgorice Vesko Vujović, satiričar, pesnik misaone i duhovne poezije, autor 4 knjige u nastavcima pod nazivom Kapi života. Evo, da i njemu pružimo priliku da nešto kaže ovdje u Sremu, u okolini Beograda, kad je već tu. To je ono što može. Izvolite. Dobro što se samo poklonim knjige Udruženje ćirilice ovdje, a iz ove moje najnovije koje je danas došlo knjige, da vam pročitam bar nešto kratko. Nisam nešto rečiti, ali eto. Pročitat ću vam jednu malu pjesmicu na početku knjige, samo najviše
Vama je dole u Crnoj Gori kad štampate ćirilicom odmah automatski sužen. Pa evo, ja sam zbog toga, evo možete da vidite moje ime Veselin Vujović, ali sam zbog toga upotrebio novo umjetničko ime da bih spasio glavu tamo. Evo vidite, ovo je jedan moj, bit će toliko slobodan. Moj pseudonim Vujović ili Veselin elektrotehničar, inače Vive. A ovo je već izvedeno ime i prezime umjetničko od toga. Idemo dalje. Zbog svetih grobova naših pradjedova, zbog svetog trojstva i Boga nam živa, zbog Božjeg logosa, sa neba nam glasa, zbog raspeća, spasa, svih boja i rasa, zbog časnog krsta, s vječitom slavom, zbog čista tri prsta, skupljena u jednom, zbog knjiga nam vječnih Boga i života, zbog duše vam prolih i ove kapi života. Veoma kratko još nešto, mogu i iz poeme, sam mislio da, ali ako dozvole, jedno 5 strofa iz poeme, samo odlomak da vam pročitam, ali ovo je veoma interesantno. Dok sam bio na Belekjadi u Kosovskoj Mitrovici, izađem rano da nešto tamo popijem kafu i rakiju i onda mi dođe neka ideja i napišem nešto. Vinčar. Tamo su moji prvi korijeni, prva slova koji se lako ne odriče. Tamo je najduža vojska u borbi za zaštitu svoje antičke istorije, čuvajući Svetovida, Peruna, Sorbona, Nina i Bela i carstvo im i mi na 5-6 milenijuma stari svojih srpskih korijena. Ovo sam stvarno upisao u restoranu ko se a sad ako dozvolite iz moje poeme, dosta satirično je o stanju u našoj Montenegri, pročitat ću vam bar nešto baš što se i odnosi na čirgu našeg novog jezikog klepsa. Zabilježio sam negdje nešto, evo tu sam, samo da budem brz. Kad mi pitamo ove naše što izdaju u Beogradu, na primjer Isidoru Bijelicu, zašto je knjiga na latinici? Pa kaže da bi mogla da se prodaje u okolnim zemljama. Eno, u Zagrebu svi trče da čitaju Isidoru Bijelicu, u Sarajevu. Spremaš li se goro, misli se na Crnu Goru, spremaš li se goro na počinak mila, da predahneš malo, ne da Bog na vječni, od trovanja mladih svojih usta krila, osamom kljukajući vazduh zavičajni. Gladno me podaj, ne ribu, već udicu. Iz prastarih dana mudrost na istoku, sirotom daješ za kružničnu listicu, kant ulja, so na dlan i brašna oku. U tebi goro prva mi zora svanu i prvi koraci kad drugu i klupi, ljubav srcu i sad prvu znanu, prve kapi vida ovaj papir upi. Ljubim ti kamen krusa, gradina i goro, vječiti oltar lovćan tvoj nad sobom, na starom guvnu poigrah i oro, pjevam ti crna san opijen s tobom. Ok, može. U subotu ćemo mi nastaviti to pesničko druženje, a kad je ćirilica u pitanju, ono što uz ćirilicu ide, to su i gusle. A pošto mi imamo našeg guslara u ćirilici, Nenada Vujčića, rodom iz Srbinja, iz Foče, Starinom, pardon, on će nam nešto reći. Karađorđe, u svaku kuću šumarije. Inače, na Harvardu u Americi imaju 3 predmeta, jedan od najčuvenijih univerziteta, koji izučavaju gusle. Samo da znam. Predavač iz Crne Gore.
Ej, gusle moje, moj srpski oletar, roda moga božanstveni dar, Bog vas jaki sa neba poslao i Srbina pjevat nauči. Šestotina ljeta, gusle moje mile, vi ste ponos srpskom rodu bile, te ne pade srpskog roda slava, uvječiti ponor zaborava. Svetijem ga napajaste pićem, sa kosom i sa obilićem, šta bi Srbin da gusala nije, da na njima rajsku dušu grije. Pa kad tako gusala za nama, daj da jednu pjesmu Ej, kad ono Đorđe na dahije pođe i Turcima posta crni Đorđe, slavnog dana sabra vožde vođe i na mišar pred Srbima pođe, da povrati Agi begove. Ej, preko Drine, sa zemlje njegove, gleda vojska vožda visokoga, pa ga štuje i ceni ko Boga, a vožd smišlja šta još vojsci treba, pored vina, oružja i hljeba, pa prozbori Đorđe koje kude. Ej, gusle srca, junacima bude, pa opravi brzo noge straže, na sve strane da guslara traže, da po Sremu i po Celju zađu i Filipa Višnjića mu nađu i dovedu na Mišarsko polje, pošto niko od Višnjića bolje ne umije u srcima ljudi pjesmo oganje borbe da probudi. Kada bismo ostali dužni člansku kartu ćirilice, mi smo se toga setili danas, prošli put, Naravno, pošto da budeš naš punopravni član. Ćirilica ima zajedno, drago mi je da sam dobio ovo i da sam našao jednom u životu pravu organizaciju, što se kaže, čime ćemo se baviti. Mi smo ovu našu braću rešili da primimo udruženje. Vesko Vujović dođe da ti dodelimo, odnosno da ti uručimo člansku kartu ćirilice, da budeš naš član, da se širimo i da jačamo. Miodrag Čabarka, pa ono što možemo u okviru naših. Hvala Vesko, da živi. Pa Branić
ćemo da mognemo... Tako je, sada normalno i Veselinu Matoviću. Hvala. Takođe, za druga našeg saradnika Veselina Matovića, udruženje je donelo odluku da mu dodeli blagodarje za doprinos i podršku na očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Hvala, ja sam iznenađen. A mi smo tu da pravimo iznenađenje. Ne može da se okrene samo da sfotografiše sa tim. Mi smo stigli da uranimo, pošto smo žurili i putuje sutra. Neću je kriti. Jedna majica da ponese tamo u Nikšić, znači Šta piše? piše Vladimir, Rusija, to smo mi dobili kao udruženje ćirilice, kad smo bili sitno, što se može. Neću ni nju skrivati. I normalno, našem Slobodanu Čuroviću, blagodare za sve ono što je učinio. Ja vam se svima zahvaljujem što ste bili sa nama, možda smo malo odužili, ali tema je takva da je jednostavno gurala. Ja,